Okay, hello guys, welcome back to my YouTube channel, Klabong Good Life. Pini bangke after a long gap, hostel pen hem kacivang, pini hem kacivang, ceng pen nili rong at nili hemarai. Harchi ke prai aflim paklang jitu, lasino ni harchi ke prai film kilang ni pas jitam. Lasini non ke bar pula so movie kilang ni pan inting piklo yo sampai kilang no pon lasi athela da ken nili ni malin ti so PC actress la da ken ta ning origin the bang ke la da ni malin ma ke villain parsi en binabon las wow ni malin ti so bi rock origin ti da ke yo sim thang thelo sampai nili ni binapon e ching hon ping ni lon lang pura pen ke ekto bang ni tomorrow so ran vijay teron lasi toh kilang po. Piribi ang bong ng raji silito. Okay, finally non ke adim anang lenu alola dak alola ke nite hume hem arai si paklang ji lasi. Alo bi ban paklang na po la ke hachi ke prai lasi. Johong non ladak film la pen lun hai se me jume pik ni paklang pon po. Oh yeah. Actress Ristina Phangchupi. Wan ni Malinti Supi hai. Karate. Puani singwi kangsa. Okay, finally non man ke a video jut alo lasi last ni ram dak baso pajan bang puben isil heni cingki dikana ala te la pini video ke lasi kang ton pon lo. Okay, lapu hello. Kang dei. Oh lasu video ke no hang di ka release. Oh, non helang. Ala ante la skriau idala yo. Oh, lapu hello la dak anchi ki prai long cepajan ang full si lasu video ke no helsi ka release lang jong si kumane paklang peti lang itum dai mala nang hang lo tang te Sok kumane jong si kalang interested pute nang contact me along pibong lasi no helang lasu video along ki paklang same kompik lang si jong si nang tum ki paklang ini hang puten te lapu contact non ni mo an dak number dak description of contact pon hasi apa no story message hasi ni lihin pasame lang message so pen jadi tumta kangon film present pen bangsola marjan harchi ke prai first lang apo si ke chok chile do ta hai pen kelang na chera pun tha an hello Duda bi seng hang kai ke nang pen sine kai aloti
Oke, patuwe film lang doon lo lake Harchi ke prai la bang so film story mapping an ladak tek following lake True Love Never Die ladak actor actress num thilo ladak ki kham khidum pen jok bonta lam tum chomrong melo mangsi chitong pamekalo Sony bang ke friendship ladak actor actress an pathilo pen jok ajir posi ala kichi hoi pik alang tum jirpu mapping an lasi ladak tek following na tu story kapre se me do onas lasi laso film non helang ka release lang tum jok sikilang ji ning hang konani ki paklang ji ning hang protang tel haso contact long nang tum kono ladak anam jum hek benang tum holong stadium long semek paklang long phan a chance dulu lasi haso na banong context serang lang me pick an lasi to an hello pine video